Evo nas u Knaufu u sali za praktične prezentacije. Znam da Knauf ima kvalitetne majstore, kvalitetan materijal i možemo odmah da krenemo da radimo. Pa ako kažeš ti, onda je tako. Ovo su lepkovi za keramiku. 3 vrste lepkova trenutno koje dolaze iz fabrike ovdje u Zemunu. Znači Fliesenkleber N, Fliesenkleber DIN i Flexkleber. Fliesenkleber DIN sa kojim ćemo danas da radimo i tu praktičnu prezentaciju je prije svega mrazootporan lepak namijenjen je za lepljenje vani, kao što mu ime samo kaže, i za unutra za keramiku koja je slabije porozna. Mogu ti reći, Darko, da ovo ide lagano, ali tako? Rekao sam ti, ako sam te nešto slagao, ti reci. Sad ono što je interesantno, ti nisi klasičan majstor, ti si kralj instruktor. Prije svega sam instruktor za primjenu praškastih materijala u firmi Knauf, znači šta edukuje ljude kako treba da postavljaju taj sistem. Međutim, danas nećemo uopšte pričati ni o kakvom sistemu, danas ćemo pokušati jednu totalno drugu priču da uradimo. Pokušat ćemo gledaocima vaše emisije da prikažemo u stvari koliko je ovaj lepak savršen. Krenut ćemo sa normalnom poroznom keramikom, jedan, ajde da kažemo, malo neobičajan format, pa ćemo nju da zalepimo, nema nikakvog udaranja, nema nikakvog kucanja, povlačimo jednu liniju. Zašto povlačimo liniju? Pa zato što vidite, po ovoj liniji ne postoji klizanje pločice. Ajde da uzmemo neki veći format, uzmemo jednu granitnu pločicu 30x30, malo povećana kontaktna površina, pa ćemo i nju da zalepimo, pa ćemo i na nju da povučemo jednu liniju. Nema, neće. Obično na prezentacijama, na kraju prezentacije dođu ljudi pa pipaju tu i traže, ako šta tražite, kaže tražimo ekser. Nema eksera, stvar je u lepku. Savršeno. Nije ovo još savršeno. Nije još savršeno. Ajde odlepimo ovaj kamen, pa pošto vidimo da ovdje imamo veću kontaktnu površinu, ajde da pokušamo da uradimo nešto što je savršeno. Znaš, recimo, imaš, kupatilo kad si radio, vjerojatno si radio oblaganje pločica na pločicu. Jeste. Glanc na glanc. Znači imam totalno glatku površinu, nije izbrušena, nije namazana nikakvim primerom, a na nju, bez obzira što smo pločicu zalepili prije minut, 2, zalepimo još jednu, pa vidimo opet da nema nikakvog klizanja. Ali to nije sve. Ali to nije isto sve, naravno. Imamo pločicu opet zalepljenu prije 5 minuta. Granitna pločica 30x30, inače predviđena je za pod. Vidimo da radimo sve na zidu. Pa ćemo nakon 5 minuta da zalepimo još jednu. Opet linija. Nema klizanja prve, nema klizanja druge. Prije svega radeći sa Knaufom možete u jednom kraćem vremenskom intervalu da uradite duplo više posla zato što imamo ekstra dobro otvoreno vrijeme. Najveći problem u 90% slučajeva jeste taj što su zidovi krivi. Nanese se jednostavno više lepila na pločicu i zalepi se. Opet vidimo da tu nema nikakvog klizanja. Sve ovo što si mi ti, Darko, rekao je dovoljno razloga da sljedeće kupatilo ili bilo šta što mi treba za lepljenje pločica uradim upravo sa Knauf lepkovima. Poslije svega ovo, poslije nabacivanja na debel nanos, glanc na glanc, granit na granit, gres keramika, primijetio si kad smo smanjivali kontaktnu površinu, vidio si o čemu se tu radi, međutim to nije sve. Sve to što smo pričali o tome šta je to savršenstvo, to je ovo. I neće da padne? Pa neće da padne, jedino ako hoćeš da radimo kant na kant. Znači da idemo da stavimo još jednu. Evo nas na jednom gradilištu, razgovaramo sa Bojanom. Bojane, dobar dan. Dobar dan. Čime se vi bavite? Bavim se ugradnjom keramike. Da, ovdje smo trenutno na podnoj keramici, ili tako? Radi se podna keramika. Tehnički granit se lepi na ravnom podu. Konkretno za ovaj danas primjer, odnosno ove pločice, koji se lepak koristi? Pa lepimo tehnički granit, bilo koji granit se lepi fleksibilnim lepkovima, ovo je Flexkleber lepak koji je adekvatan. A recite nam, zašto ste se baš opredelili za Knaufove materijale, odnosno konkretno za Knaufov lepak za pločice? Pa zato što ima duže otvoreno vrijeme rada od ostalih lepkova. Tako da je mnogo lakše, jednostavnije raditi s ovim lepkom nego sa bilo kojim drugim.
Evo sad ćemo pokazati to na jednom primjeru gdje ćemo navući recimo par kvadrata lepka i možemo polako, znači lagano na te nane da postavljamo keramiku i tu neće biti problema što se tiče hvatanja kore koja onemogućava kvalitetno lepljenje. Da, što znači kada majstor kaže duže vreme, kako ste rekli? Duže otvoreno vreme rada. Duže otvoreno vreme rada, to znači da možemo na miru da radimo i kvalitetnije da radimo. Tako je. Možemo prvo izravnati pod, znači i polako, lagano prištovati pločice, što nam daje mogućnost da i nakon lepljenja postoje pomeranja štelovanja pločica još recimo narednih par sati. Zašto se ne nanosi na pločicu? Znam da se nekad nanosi i na podlogu na koju se stavlja i na pločicu. Pa nema potrebe, kad kažemo lepak, mislimo na lepak, znači sve ono priča o tom mazanju pločica i to podrazumeva nekvalitetan lepak. Pa je potrebno jače utisnuti lepak i na podlogu i na pločicu da bi došlo do nekog lepljenja. Da, to važi za nekvalitetne lepkove. Što se ovog lepka tiče, zaista nema potrebe, evo vidi se da nije dovoljan čak ni neki veliki pritisak, niti bilo šta. Da. Lupanje, gubeni čekići i sve ostalo. Što znači da sa lepljenjem ovim lepkom dobijamo i na brzini. Tako je, kako da ne, dobijete, kako dobijamo na brzini. Dovoljno je pritom poravnati zidove, ostalo je sve, da kažem, igračka s ovim lepkom jer je daje mogućnost, da kažem, namazati ceo zid i onda polako, lagano ukrajati pločice i ređati. Da. Nema potrebe mazati pločicu, kvasiti pločice vodom ili ostalo. Nakon postavljanja pločica, Bojane, šta dalje radimo? Pa nakon postavljanja sledi fugovanje. Fugujemo isto sa ovom Knauf fleksibilnom fug masom, zato što olakšava rad, daleko je jednostavnije raditi sa tim fugomalom. Ja kao keramičar preporučujem svim majstorima da rade sa Knaufovim proizvodima, odnosno lepkovima, fugomalima, zato što su zaista kvalitetni i, kažem, u mnogome olakšavaju rad. Znači, majstori će dostići gotovo idealne rezultate.